Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Unong wat arti ay paw khamat hagat jalaw ba respar singrani hakash phaw trek nai lor arajar phausan ulakin no ba Meghalaya Public Service Social Audit kabla thar ka sarkar klakla long tangkum ka office ya ba me ka Pisa Paidbah ubarani ulapin mi ya kani ka jingkin no hadem ba ulayo pediang ya ka jubab RTI hakabede ba ka jingsi honorarium ka sarkar dari ginong tray jong ka Meghalaya Public Service Social Audit nadu ka director hadu ki block social audit resources person. Ulo ang magajing yok bainong kebatang kat arajar shibnai jong gisan pusangun ki block social audit resources person klabu jing hadu kata-kata namar bagi hab benlet shiki block ben pelong iki jing tokit halu ki scheme per belamang da sarkar. Lor gini ka jing dan gini ke office ke ba la penmi dak sarkar. Kini office ki ba don kam hanam taka State Meghalaya kumkani ka Meghalaya Public Service Social Audit kini la penmi du arajar kat khandai ndrei kani ka office kelalong mengum ka Ktem yabam ni ka Ktem ban pelut ka ya Pisa Paidbah kini kinong trei gi barit ngani thu AP kum kini gi block social audit resources person kini gi balik saman lagi block ki bron hadu sebran sam songut kini mentah kisem jenge bah ban lek sama lagi blok nama itu lop ilong batang khat ar hajar bat i pion bayo tang lai hajar dari ka kalong ba kini ki director ki joint director ki social audit kini ki resources person ki yo sipun ba tolop kum director honorarium yo adu pra hajar tak de ke nyo pu hajar joint director safa hajar social audit expert Life 1,000 ni junior consultant, Life 1,000 ni social audit associate, human resources associate Life 1,000, ni administrative associate Life 1,000, akuntan 1,000. Ni kini tang honorarium. Kejinggelih ni kata ke equal pay for equal come. Kini kibarit bayo tang lai hajar. Tulok. Ini boleh sablok kedusan songut yo tang khat hajar. Tuhap le sablok. Tikam dei ka besuk je ban le sablok man ka ski lai ne jingyo ibarit. Marne social audit hap audit khoi ki scheme bebuan ba jong government. Ti nak len jonga kani ke report ebedi ki nong trei ngakan tu sarkar bahkan pendem no ke bala kular bakin penhe no ke tolop jong gini ki nong trei. Nama gini ki ngayo complain bagi asem jenge ba tang ban pesai jakun tang ban pendap ga yeng asem tang ban lek baywan bay lek bay galim nei kim yo asu data de report hai bade ba ne ka jingkan du jong ni ka office te dang ne kin tien ai kuble si hajar wo